дуруд бинандагони азиз, барномаи Ахбори Озодӣ тақдиматон аз студияи марказӣ дар Прага. Имрӯз 4 май аст ва нахуст таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯъҳо. дар Хуҷанд тир аз тани шаҳрдори Исфара, ки дар бархурдҳои ҳафтаи гузашта захм бардошта буд, берун кашида шуд. аз тарафи кифти рост захмӣ шуд. тири духтуро аз тарафи чап ёфта гирифтанд. саргузашти сокинони деҳаи ҷангзадаи Сомониёни Исфара, ки ҳолу ҳозир нестанд, ба манзилҳои вайронаи худ баргарданд. дар талоши ҷустуҷӯи кор ва ё чӣ гуна афроди имконияташон маҳдуд дар вилояти Хатлон барои худ машғулияти доимӣ пайдо намекунанд. агар журналист шавам, рӯзноманигор шавам, анамин гуна барномаҳо баҳри ҳамтақдирони худ таҳия мекунам. шаҳрдори Исфара дар беморхонаи шаҳри Хуҷанд ҷарроҳии дуввумро барои безарар кардани тир аз сар гузаронд. Баҳовиддин Баҳодурзода рӯзи 29 апрел ҳангоми муноқишаи марзии Тоҷикистону Қирғизистон дар назди маркази тақсими оби Хоҷаи Аъло аз китфаш тир хӯрд. Ин мансабдор имрӯз дар суҳбат бо Фарзон Муҳаммадӣ нақл кард, ки баъди маҷрӯҳ шудан тӯли чанд соат натавонист аз майдони ҷанг берун шавад. نه سلامتی من از خدا خود روزای نزدیک میپرام کرده. همش نه. شما کی از بیمارخانه اسفره به خوجند آمده؟ روزی 20 روز 30 در خطر میکنم 30. چی ضرورت شد که شما اینجا انتقال دهند شما رو؟ برای همون تیر گرفتن همینجا ما چکنان انتقال کردن منه بیمارخانه شهری خوجند با موفقیت جراحی گذشت. حاضر خودم ناست. من آماده هستم که با خلق وطن خدمت کنم. دقیقاً کجای شما زخمی شد؟ از کدام طرف؟ از طرفی کفتی راست زخمی شد. تیر دخترو از طرفی چپ یافته گرفتن. حاضر یکم مسئله سلامتی که یکم تشویش ندارم. من پره. معلوم شد که این تیری چی بوده است؟ کدام نمودی سلاح؟ اکو این اکسپرتیز ما هم. بله. و این در کدام حالت شما زخمی شدید؟ حالتی که شاید اونجا پنهان میشدید یا حالتی که با خلق کار میکردید؟ من میخواستم همونجا رفته اون مسئله‌ای که بود با طریق گفتگوشنی حل کنیم. افسوس که از طرف دولت همسایه به یگان آگاهی جنگی تیر شده شد و من در همین حالت زخمی شدم. بعد چند لحظه شما در همونجا قرار داشتید تا بیمارخانه آمدن؟ قریب طولی 4 ساعت در همونجا قرار داشتم. کی کمک رساند بیشتر اونجا؟ همونجا یک کارمندی حکومت، بعد کارگری شعبه کارهای داخلی، کارگری میلیسه کمک رساندن برای من تا بیمارخانه آمدن. این دقیقاً کدام روز بود؟ کدام ساعت شما تیر خوردید؟ همون ساعتی اول هم تو مناقشه که سخت شد بعد از سنگ پرتوی از طرفی همسایه ها تیر شدن. بعد از همون اول زخمی شد. یعنی سنه 29 اپریل دقیقاً ساعتهای ممکن یک 10 باشد، یک 5 باشد. اما شما اونجا پیشتر رفته بودید، شاید با یگان کار خودتان یا برای همین مناقشه سر نزدن با مردم کار کردن رفتید؟ البته. کدام وقت شما رفته بودید به همون محل؟ بر وقت تا همون وقت شنیدیم که اونجا مردمی همسایه بسیار جمع شدن برای رفته اونجا مناقشه سر نزدن برای گفتگو با رهبرای جمهوری قرغیزستان همونجا حاضر شدیم. اما روزی نصب کامera کدام روز بود؟ چون که بسیاری ها سبب اساسی مناقشه همین میگویند. سنه 28. در جانب تاجیکستان چند کامera هست و این کامera کارش از چی عبارت است؟ در طرف تاجیکستان 3 کامera، در طرف جمهوری همسایه که شاید زیاده از 4-5 کامera البته نصب داشت. جایی که شما کامera نصب کردید این حدود تاجیکستان است؟ حدود تاجیکستان. دقیقاً کدام اطراف، مثلا از همون بالای پل این طرف یا در بالای پل قرار داره؟ نه، از پل این طرف. اما ساکنای اون طرف چی میگن؟ این حدود قرغیزستان است و باید واقعا ما اثبات کردیم که از روی خط شرطی حدودی تاجیکستان.
اما تا چند روز به این راضی شدن؟ به هر حال او وی خودشون گفت که تو کامیره نگیرتم ما چی نمیکنیم مجبورا میگیریم به طریق زوری میگیریم. آغاز جنگ از طرف کی بود؟ سنگ پرتایی یا تیرکشایی؟ از طرف جمهوری قرغیزستان. ساکنای ملکی یا نظامی ها اول تیرک شدن؟ نه اول سنگ پرتایی شد بعد از وی نظامی ها بی آگاهی بی یگان وی بس سوی شهروندای тоҷикистон тирк шуда. суҳбати фарзон муҳаммадӣ буд. дар ҳоле ки мақомоти тоҷикистон теъдоди захмиёну кушташудаҳоро дар муноқишаи марзӣ бо қирғизистон эълон намекунанд, радиои озодӣ имрӯз номи ду қурбонии дигари низоъро ошкор кард ки ҳарду аз ноҳияи нуробод мебошанд. аслиддин абдузамонов 20 ва абдулло саидов 26 сол доштааст. мақомоти ноҳияи нуробод гуфтанд ки афсару сарбози марзбон рӯзи 29 апрел дар сарҳад бо қирғизистон аз тири снайпер кушта ва рӯзи 1 май дафн карда шуданд. бо ҳамин шумораи умумии қурбониён дар муноқишаи марзӣ ки радиои озодӣ маълум кард ба 18 нафар расид. дар ҳамин ҳол ҳамкорони мо аз телевизиони настоящее время дар деҳоти ҷангзадаи Сомониён буданд ва бо рӯзгори мардум шинос шуданд. хонаи Комил Муъминов рӯзи 29 апрел бар асари тирандозии тӯбхонаи сабук ва ё бетер осеб дидааст. ба гуфтаи Муъминов субҳи он рӯз снарядҳои хурд бому деворҳои хонаи ӯро шикоф карданд. дар натиҷаи таркиши як снаряд як дар хонааш оташ гирифт. дар ин хонааш ба гуфтаи Комил Муъминов чизҳои аз ҳама муҳим нигоҳ дошта мешуд. аввал сангзани поинанда сар шуд. بعد ما گفتیم اوی کردیم که اینجا هیچی نمیشد. ما با پرچه اینجا اشتیم زن و بچه‌ها و کلیندم نبیرها همه همینجا اشتگی بود. یک مال اشتگی بودیم که همه تیر پرونه سر شد. این برادرم در گرفت. همه بالا کانال زدن. در نتیجه تیراندازی‌ها هیچ کسی از خانواده مومنوف آسیب ندیده است ولی در خانه همسایه و یک خویش دورش نقشی روی داد. علاوه میکشیم گفتیم که فرزند وای آدم تیر زد. غفور تاجیف حادثه‌های پنجشنبه گذشته را چنین تصویر کرد. همینجا یک هفته پیش یک بین همین همسرهدام و قرغیزستان همین خویله رو مایده گرفتن بردم و نفهمیدیم چی گپه چی خبره. شریف نظرف گفت که خانه‌اش را خود همان روز آتش زدند. وقتی که ما همینجا سوخسوس بود ما همین راه راست همین کوی دیده کو تیار که اگر همین لب ما می اومدیم همینجا سنایپریست ما میاختن توش نه. از دهه سامانیان تخمینا 450 نفر را به جای امن کوچ دادند. اکثر آنها زنان و کودکان بودند. در دهه تنها مردان ماندند. حالا هم آنهایی که خانه‌شان آسیب ندیده است و مال و حالشان مانده است چندان میل ندارند که همین حالا به خانه‌های خود برگردند. آهسته شریپова میگوید از جان خود و فرزندان ترس دارند. سانی ما زنها، بچه‌ها، کودک‌های همه‌ش پدول به جو کردیم. قیومبوی باباتوشف تقای یکی از فوتیده‌ها حکمت الله محکموف است. به قول او جیانش اختیاری به سرحد رفت و دیگر برنگشت. به قول باباتوشف در بدن جیانش 5 جراحت تیر آشکار شد. سالچی 3 ساله یک تا دخترچی کلانش با یک تا نومحک بودکش حاضر روی خانه بموند. پدرش مجاورت مهنت آنده. کمی دورتر در این دهه یک خر گذاشته شده است و هر کسی که از اینجا میگذرد برای ابراهیم هاشمزاده دعا میکند. فرزندم فرزند خوب، یک تا فرزند داشتم، یک دختر. تقدیرمان بود. تیراندازی و آتش نزاع بسیار داغ بود و برخی طبیبان نتوانستند سری وقت به نزد مجروحان برسند. در این قطعه مرز هر سال نزاع و زدوخوردهای میان ساکنان هر دو کشور رخ میدهند. این نوبت میزان خشونت‌ها بی‌سابقه بود. شما برنامه خبری رادیو озодиро тамошо доред. маҳмурод одинаев муовини маҳкумшудаи раиси ҳизби социал-демократи тоҷикистонро аз боздоштгоҳ ба маҳбас бурданд. одинаев бо иттиҳоми авбошӣ ва даъват ба сарнагунии ҳокимият 14 сол аз озодӣ маҳрум шудааст. худи ӯ ва пайвандонаш айбро рад карда мегӯянд қазияи ӯ
ангезаи сиёсӣ дорад. ҳамсӯҳбати радиои озодӣ дар идораи зиндонҳо гуфт рӯзи 1 май шайх ризоев писари маҳмурод одинаев ҳам аз боздоштгоҳ ба маҳбаси маъруф ба якум советскӣ интиқол дода шуд. ӯ бо иттиҳоми авбошӣ ва талоши таҷовуз ба номус ба 6 соли зиндон маҳкум шудааст. пайвандонаш иттиҳомро бепоя хонда мегӯянд ӯ қурбони фаъолиятҳои сиёсии падараш гардид. барномаро идома медиҳам. афроди дорои имконияташон маҳдуд шикоят доранд ки мақомоти расмии тоҷикистон дар роҳи мусоидат ба коҳиши мизони нодориву бекорӣ миёни онҳо талошҳои нокофӣ ба харҷ медиҳанд. дар ҳоле ки ба гуфтаи ин қишр миёни онҳо ашхоси соҳиб тахассусу ҳунарманд кам нест ки мехоҳанд дар ҷомеа ҷои пои худро пайдо кунанд. ҳамкорам маҳмуҷон раҳматзода дар мисоли ду ҷавони маълул дар вилояти хатлон мушкилоти нафарони имконияташон маҳдудро ба риштаи таҳлил кашид. салом сомиёни гиромӣ, шумо барномаи равшанзамиронро мешунавед аз радиои барномаи равшанзамирон ним соли пеш дар мавҷи радиои Кулоб садо дод. онро манучер раҳматуллоев омода кард ва мегӯяд ки тасодуфӣ набуд. бисёр орзуе доштам. вақте дар ҳисор мехондем дар мактаби интернат, ман ба бачаҳо мегуфтам ки агар журналист шавам, рӯзноманигор шавам, анамин гуна барномаҳо баҳри ҳамин ҳамтақдирони худ таҳия мекунам ва ягона орзуям ҳамин буд. қувваи биноии манучер раҳматуллоев кам аст, аммо шавқи хабарнигор шудан ӯро соли 2016 ба бахши рӯзноманигории донишгоҳи Кулоб бурд. соли пеш донишгоҳро хатм карду дипломи рӯзноманигорӣ гирифт. орзу дошт дар радиои Кулоб кор кунад, вале ӯро ҳамчун коргар қабул накарданд, ҳамчун таҷрибаомӯз пазируфтанд. муаллима маро бар утоқи худ даъват намуданд ва гуфтанд ки бачаам хай ман ҳамин қадар дастгирӣ карда метавонанд. раис ина тура дар кӯча намемонад, мақсад кор намегирад. аммо ман гуфтам муаллима ки мехоҳам дар ҳамин радио кор кунам, чунки зиёд шавқ доштам. бо ин вуҷуд аз моҳи ноябри соли гузашта ҳудуди 50 барнома сабту пахш кард. яке аз онҳо равшанзамирон буд. ҳоло расман бекор аст ва аз як манбаи даромад маҳрум. дар идораи телевизион ва радио далели худро доранд. мақомот гуфтанд гӯё ба сабаби набудани воҳиди корӣ ва маоши кам манучер раҳматуллоев кор дар радиоро напазируфт. дар ҳукумати шаҳри Кулоб гуфтанд ки барои дастгирӣ аз маълулон ё нобиноён ягон барномаи хос надоранд. танҳо дар сурати дастрас шудани кӯмак аз тарафи ҳукумати марказӣ онро аз рӯйхат ба шахсони имконияташон маҳдуд мерасонанд. дар тоҷикистон беш аз 150 000 нафар ҳамчун маъюб ва ё шахсони дорои имкониятҳои маҳдуд сабт шудааст. баъзе аз маъюбон мегӯянд ба шароиту нафақапулие ки доранд зиндагӣ кардан душвор аст. манучер мегӯяд расман 270 сомонӣ нафақаи маъюбӣ дорад, вале барои таъмини хонавода кофӣ нест. феълан аз ночорӣ барои таъмини зиндагӣ алафи баҳорӣ мефурӯшад. биё бача чикрида дар як рӯз ба маблағи 60 сомонӣ савдо мекунад ва 20 сомонаш ба фоидаи худаш мемонад. манучер раҳматуллоев ягона маъюби соҳиби диплом дар минтақаи Кулоб нест ки аз шуғли дӯстдоштааш маҳрум аст. довуд довудов як сол ба ин тараф дар ҷои кор пайдо кардан наметавонад. ӯ то соли пеш дар як созмони ҷамъиятӣ ҳамчун омӯзгор ба шахсони маъюб аз фанни компютер дарс медод. маблағгузории ин дарсҳо тибқи лоиҳа пеш мерафт, вале вақте лоиҳа ба анҷом расид, довуд бекор монд. донишгоҳи технологияро хондагӣ мака буд карагӣ 5 сол ғоибона хондам, бакалавр хондам, 2 сол дига магистр хондам дар донишгоҳи технологӣ. ҳар диплом дар дастам ҳаст. манучер 22 сола ва довуд 27 сола аст. яке зану 2 кӯдак дорад, дигаре дар фикри барпо кардани оила аст. аммо ҳарду мегӯяд дипломро ба умеде гирифтанд ки вориди ҷомеа шаванд ва ба мисли афроди солим ба халқ хидмат кунанд. ҳардуи онҳо дипломҳои худро ҳар рӯз ба даст мегиранду менигаранд ва дубора дар ҷевони хона мегузоранд ба умеде ки рӯзе ба кор меоянд. барномаи мо анҷом ёфт. фардо шуморо мунтазир хоҳем буд. худро эҳтиёт кунед ва худо нигаҳдор.